Kubor nakaslem jong unong san hima. Unang wat jingte babau khmat ka jila lingba ka right to information uba dispersing rani ulami isha khmat lingba ke lat pathai khobor mda ka sngi ka arpu atarik nai wing arjar pusaw ban pin pau halor ka kai phot jibab haba ula yop diang na ka RTI halor ka rukom I license ni ginong sam khaw ration ha ki shnong ki thaw bat ka jingshim pisa de ki wholesaler na ki fair price shop haba kran she ke lat pathai khobor Shillong Press Club uba dispersing ulaong bakitu ki bakwa apply ban sam khaw ration haba ki shnong ki thaw kide ban biang lut eki kot kisla badan kam badong bakum ki khot ki dorbar shnong ne kinong ket kam shnong kimla satya banong kinong sam ye ukhawrashan namar bakat kum ke jing apdyang ye jing ujo na ki paj ba nong shong shnong long baki don kinong yalam shnong ne ki khot ka dorbar shnong ki baju sam khawrashan ha po shnong pot haw ha ka be dei pat ba jing khati ka ba shipho tingka shiberni da ki wholesalers ye kinong sam khawrashan ha ki shnong uba dispersing ulong ba ka sarkar kala ai ke jing rap pisa kabalong shis pa asan tingka yaki wholesalers but shis pa propho tingka nakbda ki fair price shop ha ka bede bagajing ujor halor gajing shim pizza ki wholesalers ulaong bagajuba ba uyo akalong bahadu menta ompat dan satya ki shnong ki thaw ki bawan ban ujor halor kane ke benta te dasni ngawan ini banai ki statement junga bede ka ada report kapang mentong de sipang correction Baar kedai sepang surok, apa Shillong region bahasa Menjadi. Kepala dan kemudian apa sekretariat dari Regis Center. Di gunung kau menemukan saya sepasang kawan ini berkoalisi. Di hadir bangla yo komplain lagi bubun ki nusung senong. Sepang karakom I license yang ginong sangkau. Ban kejing sim bisa jogi wholesale nagi fair price shop ban katno badela na kadang government ka ai financial assistance nagi fair price shop bagi wholesale te habede bakni ka banangkong ka ba kli te baru ki ba apply nam ta ban yo ku kinong sam ration po office kebanyakan gede ba gitu kino apply kide ban biang korkislan aduki epic ke Aadhaar nada ki professional certificate na po sekonsil ki GST nada ba security to silap nada ba ki SP member de dorbar kumla belum ki dan sangka Marbun ha gayo komplain ba nting isa Shillong isa ba domestic committee po Shillong ka te kaan kamsa ya kin soros ya ki es committee lane ya Shillong ba Shillong mlawan sa mo ka ki self group ki society ki we la sa ka te nam ta ki tribal ki don kam ya ka trading license bat ka security ka ba alak tar di kam pagi non right ba te habete batka jingujor nanta batka jinsim jong ni wholesale ya ki nong sam khaw personal ba shiput ka shibani ki khate te habete bakne naka RTI ko mayo ki ba na kala government ko ai financial assistance ya di wholesaler namtachi spa saman kasi berni but namtachi fair price shop de la ai financial assistance machi spa prapo tangkasi berni ta gadi di pensai na po office yang deputy commissioner supply te habede bakajing ka quality yung kau namta di commissioner quality and create the FRK की fortified mechanic की खाव की बाला clear बची vitamin D बाला आज की पंजा ये हमें बगा खाव नमता की non NFSA बगले खालाई तुका ताकि दे बगा ये शायद को office ये हमें बगने complain के बाद
kaba ngayo na kade office pelakon syai ba hadu mentah kamdon ye komplain na jum sonong ya kade tiksin bisa jom gini diusir lane dikate kilo na ki fair price show kilo sengal ladon kumita subham George ko office kata kade kaba ngayo Allah kini ka ujo awede bat kini ki nong sam khao ki husela ki de bandon ro ka kodau man lagi senong ke bah ki sah. Kodau kedai bah kedai belum kembali kedai belum lagi mungkin kedai belum dekat kedai belak. Kata kedai bah yo pensai kalau ini kindon ke bah na apply napa di komisioner. Te wede kedai bah kiwi wede pun ini ki kerteng beliau ni buan ki wede diskusi nama luar ini simpor lah mengenai ini. Ini kendon hanya dibuat baik kendon dia belum apply, menurut video dan apply lokal. Ini habis dia buat ni berkajin dia belum kau, dia tangga tadi beripor ke orang lain kat sini. Juga mengkeli-keli sebab